Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti may kadwa a Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Ngarod, mangtad ko ma, titunggal maysa, akas agugbog iti puso na. Saan ko maanasakit tinakam na, when no mapilpilit. Taayatan ti Diyos, ti mangtad, asiraragsak. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Dinsamat kasinsin mo at training ja bisita mitay. Makauma nga rod, agkarasubli. Anya mo dahi ta reaksyon nun? Ay, imay, tajay ka no contribution para iti reunion inton umay abulan. Kunak man nung nagbayad kan? Kurang ka no, Jim, bayad ko. Inikan ka iti 500? Kurang? Kwa? Tsak imbayad amin. Sangagasot lang, timbayad ko. Anya? Unay kamutan. Inan anong majinted ko? Inayon ko ang pinagpariband. Unay kamutan. Umanay nga rod, dahi ta imbayad mo sa ngagasot. Isuda tagbayad iti 5 gasot. Taado tikan kanenda. Naglulok magdapay. Naa, anya mo dahi ta arason mo. Huston, jay sa ngagasot nga inted ko. Oh, nagado dita akakabagyan ababak nang. Isuda agbayad iti 5 gasot. Lani, Oh, si Kamat Gayam, Don, Insan. wen, inton umay na Sabado ti reunion tayo. Kat, da kayo ti host? Wen, kat umay ka ha? Talaga nga umayak. Kan, amin niya anak, nas ka nag-perform. Anya? So nga, agisagana ka na. Agkantak tulangan na. Si Kangay, anyat aramidam. Agsalaak ah. O sige man, tabuyaan kanto. Ah, sige ah, mapanakon. Mapanakon iji next subject ko. Si Kangay, papanam. Bakantek nga mapanak iji library. O sige, Insan. Sige, insan. Unay ay nalagmayat ti pinamay am dito venue ti reunion tayo, Trineng. Jay apo ko yu ani don tinagdekorasyon tatang. Ay, kasta ka day. Kabaabain ka no nga men no saan napintas ti venue kat da kami ti host. Ay, sino nga ay ti sumaruno nga ag-host ti reunion tayo? Darita tatang. Ay, kasta gayam. O anya, makapag na kayo pay? Ay, karigatak ah. Alama pan tayo nga rudo. Ay. Asikasuan tayo dagiti kakabagyan. Tanay, nagadudan asimangpen. Talaga naglaing kang ag-decorate, Insan. Nagadwa balloons. Agmay-may saak lang ng decorate iti da ito eh. Inayaban na kumaata tinulungan ka. Ah? Saanan a surprise ah, no inayaban ka? Sa bagay. Oh, nakadasaran da kiti makan. Intayon. O sige, tani, itayak pa mabisin. Oh, ni daddy mo oh. Ni, apay nga ta. Agmay-may samat. Saan na mo't akadwa ni Mami? Daddy, ayan ni Mami. Diyak man na mo. Berbero kak pailay tay. Amang ano na pantimulong ang nagluto. Ingka man kitain. Ibagam amangan tayon. Wan, Daddy. Lutuan tayo amin dagitoy. Tani, ado ka no pa iti umay abisita. Ado pa iti agsangput akakabagyan tayo. Auntie Trining. Ni, Lani, nagkita kayo ka din kanidon? Wan, Auntie. Birbirukak ni Mami. Kunakno da diti kusina tumultulong. Ni, awan mo't ditoy. Dagiti kaarubat iti tumultulong kanyak dito yung agluto. Wan nga rod, Auntie. Ala, inkabirukan ni Mami. Oh, nabiro kam ni mami? Saan nga rod, Daddy? Ay, napnapanan naman nga tan. Imbis ko matumulong iti kusina. Ay, dayjay man gayam ni mami. Ha? Aywan. Anyat araramidan na ijay. Mami! Oh,
Anya teraramidan nyo diti masetasan ni Auntie Trining. Kitaak dagito yung masetas na. Nagpipintasan niya. Kat anya dito igamiyo ngay. Nangala kayo adiyo imbagbaga. Ay, nang tukulak laeng. Nangina dagita masetas. Ilakla ko ni Auntie dagita, mami. Kat, dakas aya, no dumawatak. Impakadayo kumakan ni Auntie Trining ang mangala kayo, Apay, masapul pa lang ay pakadak. Unay kayong mutan, mami. Ay, agtal na ka dita. Buludak man day tabag mo. Apay, Ikargak dagiti mula nga inalak. inlibas yung mut ngamin. Ay, anya kalagit din aya. Unay kayong mutan, mami. Umay kayo lamakiriyon yun. Umay kayo pagtakaw iti masetas. Ay, apay nga tadi ka mula sumardengan ang mga ala iti ka ng bagay. Yawit ko ti daduma. Anya? Ay! Kargaan tapay day tapinggan mo. Tapno ado ti mayawid tayo. Ay, mabainak. Di mo man araramidan ti kasta. Ay na. Kakabagyak matlang dagiti adda ditoy. Ay, iso nga rod. Kakabagyan mo kasta ti galat mo. Ay na, no di mo kayat. Siyak ti mangi pabuspusan. Oy! Psst! Hoy! Mangin babaeng ti asawa. Nagdagsanan ti bag ko, mami. Nayunan tapay ti karne nga alaan ta. Tapno ado ti mayawid ta. Napunon to'y bag ko. Ay, kurang pay day ta. Mababai na kitar aramidan nyo. Ay, agtal na ka man. Day talabain mo ti amom. Isumot lagayam a pinagawit da kiti dakkelabag. Tapno da pangikan nyo iti yawid yu. Lani, Don, agawid kayon? Wen, Don. Agawid kamin. Ngamin, kayat na kayo kanupay ang makita ni Lolo. mami, intayon. Agwa. Nasken nga agawid kamin, Don. Tadagiti taraken mi ababoy kan manok. Awan ti mangpakan. Ha? Mami, Ay, agtal na ka, Lani. Saan asika ti mangpakpakan kadagiti taraken ni Jabalay? Ay, matay dan no awan ti mangpakan. Wanya, nag-enjoy kayo umutlang iti reunion. wala daddy. Nagadugayam ti kakabagyan tayo adyak amam mo. Dagiti kakasinsin mo dagijay akatawenam. Lakay mo't gaya man ni Lolo ni Don. Birbirukan na kabakan. Kunak man o kinasaritam. Anya kumangay ti ibagak. Ay, unay kamatan. Wan nga rud nagadupay tinalala na makmakan. Makan yung arod amin dagita. Diyo kayat tapno adda abas tuyo. Adupay ti saan anangan ang kakabagyan tayo. Inyawid yumot dagitan. Sika apay tinangyawid kat nagbasit contribution mo. Wan nga rud mami. Ay, agtal na kayo. Ay, darasam kit diti ag-drive. Tapno makaawid tayon. Imbagayo pa nga datarakan nyo kutawan mo't. Samsambutan nga minti inam ti teledrama apat padaanan na. Ay, una yan abannog ko ang naging inaw kung nagdaldalos. Si kamot amin na ang tinagtrabaho. Awan mo't ngamin ti sabali at tumulong, tatang. Ay, nagadungag pa iso dagiti kakabagyan. Awan mo titimulong. Wan nga rod, tatang. Ginanakan. Kat, da kayo ngay. Ay, agtugtugawak pa lang di terroir. Tapno, makainanaak. Lakay, makitam dagiti masetas. Nakumpleto ko ang dagiti collection ko. Apalan man ang dagiti kukumarim dagita. Jak agpadawat iti mulak Ipasikat mong tumanan. Ay, katwan Isunsamod dagita ta inalam ijayan ni kasinsin mo at training. Tinakaw? Wan. Ay, saan ko tinakaw dagita? Kontrabida ka talaga. Ay, pumanaw kan ditoy. Mapangkalaangan iti trabahom. Don, apay asan ka simsimrek? Agsakit ngamin ni Lolo. Makalawas nan iti ospital. Kat siyak tinagbantay. Kasta ka di.
Kat kumustan ngay? Inwarmin taawan pagbayad medyo ospital. Kaasimot. Nakapsot, kaputa, lakayan. Ibagak to kan ni Mami. Tao may minto bisitaan. Agsaksakit gayam ni Lolo ni Don. Kat, Imbagak amapan tayo bisitaan. ay kating ka. Apay amasapol as sumurotakan ka. Da kayo nga rod mati akin kabagyan kadakwada. Ay, jak masango. Asikasuwak, dagiti masetas ko. Mami, Di si kailangan timapan. mangtad kayo nga rod ititulong Ay, awan kwarta, Lani. Kumusta kayon, Lolo? Agpapapigsaak. Wan, rumbang lang agpapigsa kayo. Ay, Wan, inyalaan kayo iti puruta sa kanan nyo. Ay, nagadumat dagitan. Jakmat unay makangal-ngalen. Ay, kunak man no kaduam ni mamem. Kuang amin. Mala, maawatak. Tadong amin das asikasuan na. Wan nga rod, Lolo. Mala, kumustan tulay ni mamem. Itulod mo ni kasinsin mo iti paradaan, Don. Nanang. Amumutan, ado ti luko-luko alalaki dita. Padasin da lukon ti kasinsin ko. Makita da. Saan ka manan nga agpakalaing? No maitulod mo, agawid ka adago, stane. Agsibog ka pa'y kadagiti masetas ko. Nanang. Agyaman tayong tulod na, kinsan. Insan? Agsardengak pa'y lang nga agadal. Ha? Apay? Awan kwarta ni nanang ko. Nagsasarunong amin ti gastos na. Nagsakit ni tatang. Kun may sa, natay dagiti masetas ni nanang ay laklako na. Natay? Wan tayo di reunion. Ada nang tukol ka dagiti sangada. Kat dagiti daduma, naparot pa'y dagiti ramot da. Anya? Amumet, ada ito lang ti pangalalaan ni nanang ko iti allowance ko. Ti panaglako na iti masetas. Kasta ka di, Don? Saan mimot nga mo? No asino tinang tukol? No kumatay pakada na mo't kininanang ko? Saan ko maanatay dagiti masetas? Nasaya ti pan nakatukol dagiti sangada. Bayamon, ituloy kong tulangan tagadal inton sumaruno si mister. Oh, Lani, apay adi mo kaya't timangan? Agday diet ka? Awan ganas ko amangan, Mami. Taapay, naimas matjay si daan Agsardeng pa'y lang amin nga agadal ni Don. Oh, apay nga rod nga ibagam kanyak dayta? Gapoy ti aramid yu. Anya? Nadadaal lagi ti masetas ni nanang na. Apangalalaan da iti allowance na. Basol yun, o api an naperdi. Di nakman pabasulan si ka, Lani? Saan kayo kadi ang makonsensya iti dayta nga inaramid yu? Imbag kada tayo, tada kawadwadan tayo. Adamas no pa trabaho ni Daddy. Ni Don ngay, ulilan iti ama. Agsaksakit pa ni Lolo na. Saan kayo ang makonsensya, Mami? Insan training. Ne, si kamot gayam insan. Ur-urnusot man dagiti masetas ko, barang makaungar da pa'y. Pudno gayam anadadaol dagiti masetas mo. Wan nga rod insan, ngam pagungarat manan idan Insan, ay pasensya ka lakuman. Siyak tinang tukol ka dagiti sanga ti masetas mo idi reunion tayo. Sika? Wan, iso nga umay ko sukatan. Nabiyag dagiti isukat ko. Ay na, pasensya kan kasinsin.
Wingayam, kumusta ni Uncle? Umay kumutla bisitaan. Kan ikak iti kanan na, kas kada prutas akanan na. Agyaman ak insan, tanalagip mo ni tatang. Kan, agyaman ak mat. Tainaklon mo asikatin ang tukul kadagiti masetas ko idi-reunion tayo. Sapay la kuman, tadi muntun ulitan ti kasjay nga inaramid mo, insan. Saan anasaya at anaimot kan naagom ka nang runa pa'y kadagiti kakabagyam. Panagtitinulong ti kasapulan, tapno naragsaklat tatilinangan nang runa kadagiti kakabagyan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jofer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.